سی ئاب 2014 نەبتنێ گۆڕانکاری لەسەر ماڵ و ژیانە خەڵکێ شنگال داهات بەلکو ژڕێ سیاسی و هێزێڤە دەڤەرا شنگال بوویە مەیدانە هێزێن سیاسی و چەکداری پشتی شنگال هاتیە چۆلکردن و خەلکێ vê دەڤەرێ بە هەزاران قوربانیên گیانی داین و مەفەرێ وان ژی ئەو بخۆ بووینە di سەعەتا ئێکێدا و di mavê çend rojan de hejmareka hêzan li Şingal peyda bû wekû Yepeke û Hepeke û Yêjeşe û hêzên parastina Êzîdxanê û hêzên Xwebexş û hêzên pêşmergehên Kurdistanê. Du sal derbas dibin evan hêzan her êkeş aliyê xwe ve êriş kiriye dijminî û bi dehan planên rêxirawa tîroristiya Daeş ji nav binîne û xelkê Şingal bi xwe jî bûye beşek berçav di nava van hêzan de li Şingal. Cihê pirsyariya di niha de li devera Şingal bi temamî nehatiye rizgarkirin lê hindek ji encûmenê parêzgeha Mûsul û qaymeqamê qeza Şingal duruşmê nemana hindek hêzan bilind kiriye û dibêje neşerعîne. gelek hêzê emnî li wê derê xelkê tirsêt dibêjêt emnet ser mal û halê xwe û ser rihê xwe wekû ka me dawa jî lê kirî me gotê tê ew hêze çi ye peke û çi pekeke me got mala we ava roja we Şingal qewmî ew erk û exlaqê mala Kurdiya Herêma Kurdistanê jî pêşmerge şandine Kobanê pêşmerge jî rojeke ji Koban rizgar kirî gote xelkê Kobanê ema wacibek kir û ewa Koban bo xelkê Kobanê me jî got Şingal bo xelkê Şingal bê Şingal wekû Şingaliya bibe çê hemû olav me diviyat ev hêzê Kurdî li ser xakê Şingal ke şehîd dan ew şehîd li bejewendiya Kurdistanê de û xelkêke lê qewmî de nekine muzayîdatê siyasî ser xelkê Şingal û cînosayta Şingal û avedankirina Şingal. Ji aliyek din ve cêgirê hêza parastina Êzîdxanê li ser vê gotinê bersivê dide û ew bi xwe dibêje hêza rasteqîneya xelkê Şingal emîn. مع احترام وتقديري شمتيمت شركة شنغالية ده هنا وهم قوات عسكرية هنا منردي ايكينا ومنردي ايكي ما في قوات شيكرا في قوات هات شيكرين اجبر وكاسي هشت وفرمانيت بري وانش قبل سلمى هاتين امريكا بقرنش فرمانيت خو ارزو عيالي ما تودنك في دست الدشمن ده مع احترام اجبي زلامي هنا او زلامي تقو او جي او شنغالي نامتليني خلقي شنغالي نمتليني شاغي ما شهيدان وشاغي ما شريخ وكر ومي شريخ بردوان جيبكن امي شريخ بردوان جيبكن او شنقال نام تليني هزا بارستنا ازيد خان هكا النار اسمي بي لسرفي غوتني فرماندي حبكيل شنغالي هاتا زمانو دبيجا خلكي شنغال بيتوي بمانا هزا حبكيا سر داخوازي قالي خوا بيوستي جواكا خوا ام هاتن دما ام هاتن چو هز لورتوناو یا هێزن کو هەبوون هەمی چوون ئەموو گەلی خۆمان و داعشێ ئێشتا ئەv قایمقامن ئەv مەجلیسن ئەv نەتونەبوون یعنی ئەوانە وجودی وان لەبر نەبوو ئەم هاتن ما هاوارە ڤی گەلی و ما تشتێک کەت سەر ملی ما پێکانی ما کاری بوو پێشی لە قەتڵ عامەکی مازن بگرین یعنی هێزا ما ڕۆڵێکی خۆوسا هەبوو پشا ev qayمقامن مەجلیسن پشتی ئازادکردنا شەنگالێڤانە دەرکەتین yani tiştek ku dibêjin li gorma bênanûxewiya yani nankoriya tiştek ku wisa dibêjin ev e naheqiyeke pir mezin e diken dibêjin vaya em ew wijdana wan bixwe em li hember gelê xwe em neewin yani نمیوانن ام لهمبر گلی خودی yani خودی وی گلینه خودی وی آخینه اگر به وی رنگی بتنو جنهادا هزن آمادل شنگاله گوتنا درباره هبونا اگدو بدن کارگریا خویا راستوخو دیار در سرروشا حوالاتیان هبتنو برچاوا لورا توایا خلک شنگال دخوازا تاکو شنگال نهیتا آزاد کرن و رزگار کرن و خلق نفگرتن دویتن هیزن آمادل شنگاله دست براینی بدن هاو مزگین شکری کرسات نیوز شنگال